Namaskar pini bertar jekha pini prime time news tan pini le monitoron pi aprang se bertang ton pen se pajer medium de aprang bertang kong pi arjekha Sangti hidialong indeng trok dewa ke patumi pen ke pangceng. Hawar ke hat ke siaso na tumpen patir pipon si hawar risunim so rongaje padopon. Dipurong perbialong ke si atir pia hemtun pi kang pupon. bertang kong pi arji pani de phit puthot bertang ton pen se pajer medium snang Kalitang borsing ingti amen pen sangti hidialong indeng trok dewa ke pathuk ke pangceng pon Lakhain Korahini Suru Pathar Constituency Balipathar Sangtihidi Pathua Klamalong Balipathar Sport Association BSC Pen Pathar Piponsi Balipathar Sport Association Football Tournament 2020 Kalitang Borsing Ingti Chekimo Amen Pen Pere Nipain Goratrok Arni Pen Kepathu Pangcheng Pon Lasolong Kepathu Kachepate Pon Rongkhelan FC Lapen Cleared Up FC Atumpen Kepathu Along Rongkhelan FC pen 1 goal, Lapen Cleared Up FC pen 5 goal, Chepalong Ponlo. BSA Mai Pujagat Singh Ingti Lapen, BSA Chunbang Dilip Ingti Lapen, Aluhiatum, Chetong Dun Si Bangso Football Tournament Ki Pathu Ing Samjin Pen Pachun Pon. Dilai Pen Berta Pangdakpon, Irai Rongpi, News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong deramuk along inut abang puamen hiken ing tiapan ingnam angnar katen kengajok ahiring tangrakpet arenga hukisunang. West Karbi Anglong deramuk along inut abang puamen hiken ing tiapan ingnam angnar ahiring tangrakpen arenga hukepaso. Berta kira tunlong ahut anke tebok terai arong arat lapen ingnam rekom saikia tumpen ke powek abang puapan pajok dun si kironi primary health center along at Ponlo. Cheroni pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Hawar ke hat ke siason pen patir pipon si ing de ing corner cap hawar karbi rison imso ronga je sangti mili karbi jutang aklamalong ing samjen pen pachon pon. Kalitang sonporong pi lunkan achatai sang pimal lateron pi pensit lunkan achatai ingpu ponlo lapente puthot por phaki thomra chitima pormalom pen jutang amai pikang puporalong hawar ke hat hawar jutang asok mai puruhin terang pensi bangso mai choripon lapen aluhia man pen nangga chitong dum Karbi Anglong de mas council iam khonsing rongpi hawar ke hat hawar jutang asong chunbang noren rongpi KCS sai hem chunbang harsing ronghak hawar ke hat BDC mai pu Jisu Kemprai Hawar Kehat Municipal Board Mai Pupatat Hendrik Lapen Lunse Posa Kerong Pi Lapen Lunse Pi Akangsa Inghi Pi Lapen Penangan Manpeng Kita Atum Cetong Dunsi Ing Samjen Pen Pachon Pon Langhin Pen Berta Pangdakpon In Rajet Rongpar News 24 Karbi Anglong Lockdown Dokok Koifit Sitame KCS Central Committee pen kipin khat pen aron kibi pon ajok pen arni sivet afan sitame nilitum dak hawar ke hat along sitame Karbi jutang mate KCS pen itu kaike pen panong pon Karbi Zonal Youth Festival labang nilitum talon pon no mane laso decision bang nili piune hai Office में रारामाई पिलोंग निली पिनी आवार साई चलोंग सी KCS Central Committee फानिली चुनिंग रिलो जे जुटांग जुबात अबांग के कॉल डक कार्बी आंगबोंग लोग पदोदिरा इले तुम्हारो हट टाउन डक आंगबोंग डक में लासो जुटांग पोनांगी आथिके कार्बी यूथ फेस्टिवल माने आज डिंग पिलो हारो खाटा न लो माने किबी बेहदी Sila so jutang bang ini tu mesti paklangi bang also se kece paklangi bang ini tu so Regional Youth Festival bang hawra khat town along based on the mapar posi nili ini KCS Central Committee General Committee fan nili rat amai pilon nili kichu report Tike mang do manang non ke mang nili tu laso bosu chisik poner lo mane every junction under hawra khat constituency every junction at hawra khat constituency nili tu
Mana Karbi Simbon hedi ison misimai sedi dilitum mana ini kibi poni masih di jisik pondo. Nasi apang si bangge itu jambeli athon. Labangge Hauragat KCS zona bangge daksi headquarter pincong lamati. Dak pensin dilitum pincong manpo. Apa non bozaran kikoi halah ya ko polo bomsin bang nilitum bang bipon po. Tapi nilitum samoguris sariali. Hadakta junction domati hadakta manili tumbori pondo tapen ke la Hauraghat pen Nogong district entrance along daksita me sar tuleram hang paneli chuning riglo kai CM apan kita isi traditional gate bineng puneli alang di paneli chuning riglo sila soje nili tum nonang litum nangkar joteng pen nili tu nili lingar lolam se nangkar julo la solamang nili tum klempon daprang potam Kedamtang ni paing kora phorni Karbi Kuru searching room amai aham phangasong panchipati rupi ponsi gipu rong perbia long KKCA ati rupi ahem tunpi ingpupon. Ni paing kora phor phere ani gipu rong perbia long Karbi Kuru searching room amai KKCA ati rupi ahem tunpi KKCA biti sarjat kumar rong pi ariding pensi ingpupon. Labang sopi KKCA ati rupi akong chun bang pen phirang ke mai phapon si labang sohem tun pi alongge karkli ka phejo aronata alunate mo saphom forom puthi lapen ka pherem hai hui mate karbiaron bari matum kopisi kaning jema la sorteng ke klem ke dam ponji mang pon lo lapen ke doana siamen chithan chimon pon po lapen sonsuria ki so hai hui ta lang ponik po pusi ningje pon lapen kiso ke langji ani lake phom kuru ani si hot pon Lapen pini ani ke chengsi KKCA terupia hem tunalong kisota langpang ching ponlo lapen tu Karbi Anglong autonomous council along ke charipon man pengkedo AKI CEM MAC doana phanta kerap chuhang pon thu KKCA hem tun prabjin pen ihum nang pi thaposi terupia kongchun bang pen chuning ripon lo lapen KKCA phat nang humri iji pulutang tet labang so number 600304676 along nang humri ignon posi pachini News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan sekang tuniglo domi thakmi kardom.